Machina say na. So here. Ma akwaba. Oh, okay. Yeah. Come on, crime. Akwaba peo. Ojeko. Ojema. Adom FM. Simacha. Asakeno. Hey, where the Lizzie Mahami, oh. So when Monsieur Dada, but mentanka, but okay, and I click here. Oh, wow, yay. Kasei. Enter December. Now, Bube. And also Tokosiama Midi. I'm not a time out of Tokosiama Midi. CJ. Yamia Doma. Yes. If you're there, bay. And come on, a dapono so a midi. Many a tear for you, Nana Beshe. Yes, say, so many so obia otie, and you're such experience a penya. Was so to me worry, Bema. Yes. Na Bema is so into Mame and Inia. What I say? Mammy say, Me say, me sister say, but Mamma no more. It's a basana as a so banner no abafino. Onyani je. Yes. Menim say uwo situation bi say mo a ye ni beje say obehye experience no ama yen say ebi so afa na won so wo ya hobo akwa ware anim e na wo hunu sa su no e wo be ma ni mu a ana oba ni mu a won so betumi ama yen hunu ye ni expert ni counselors e be din komo nyambo afie da na oma boa yen na afei ye hunu sa wo ko situation bi sa mu a CJ e de na wo sa wo ye ebi wo hon ma me ne ntene ho asimpo se ne ba ne nkwaware eye fear eye suro se be ma kwaware wi a ne bibia akoye ne yere ntena bi kra na ma me ye kan kra no ma me no di ne ba no bakro ebi nka ho se ma me ne di ne bakro de ne odona no tumi ye ebi nka ho sanete ebi nka ho nti ba no sa no ana ama me na attachment no na unse minimum se de asie ene de nkrofo no de nkrofo atia ya na me abatan a ewo mema na no mo suro se ai se wo wi kra na wo mema na oba ma ya etumi ka cho se ye ne pe oba de ntia ye se be ma no ware wi a eyone na yire ne nebusia enti wo ma me no hwe ya no waka kire ye wo ya te se ye no ma ye wo mema ni ade nkrofo ka da egu ye so but nyame na nkasa nanim de eye so ati ase e na wo de ma ne ma enti se wo bibisamu situation bisamu se ya wa ya na se ye mpenatwe mani beche se obami ya discuss na nyame ya doma efie da ye di ho dwuma number na obetumi asend message number ne ye 0242 602021 0242 602021 miwia mayenkasa na mamehu o situation no sade tie na nyame yadom efie da ye modin ye di sankobo wi na no se ye ne bema ba ko a ono so no ase emade a wona ni awo mu ni ade ya modin ba bi o kra ya nkyere na so o se ne story ema ne kan dodo no akoma enti no sa ne be ye no ye modin but ye be share story no see nyambo efie da nyame adom efie da ye be ka ho asem join us on Reboot Your Life nkomo we I'm interested since a man for akosem pa easy o CJ enye easy o obi okra otumi kira asehwe ma se ba person no momu na me ayiri duties no oye ma me ba me kunu no o ma me nua aduane o ma me nya aduane so bia me nua aduane ama me ba ba ma ne bi so on ma o se ne ma me aduane krompo ye de e chen yire no eno so bitibi ho sa CJ ano edin o but ye benya no ye ye benya no ye me be wi nso amesa number na todwa na CJ no anadwo ahomatia uhu list no maniti besa no miensa oh no bi dia ma me be no mienu kra na ema ewo mu na mani age pa ema me hu wo mu ni edin a me hu no ye no wiase de na ye ka se de si oh de opoto abomu no nchi se odibom na se ye wo se yimi de wapoto ama na fie no nchi se odibom sa pepepe na mame chia ye mame nana oye bampo ado se ye onim se ye kwa wini ba na eja ye kwa sat abena mo launch of manifesto no che se ba no organization
bibia side na yen ye wo media for ne ye wo ene ba bia manifesto no for the first time I hunu say omo launch manifesto a yes sisi I say share bia wura ha say ya ha Greek aban se wa Greek ho no ko ho ma omo expert ho no mo bo manifesto ne ya ye be cheche mu chese ne mama ye mame oye bampo dia kwone aba na we live band na obi e ko no na mame bampo adu ginam ni party fo na nya saketwa sije nti ye beka se mame no wabo dwuma pa na oye bampo ado ya man congratulations sanso na minia ba Samima Muslim Samima so abodwuma o sha no vice president ni campaign no ho na no di ni dwuma mo ahoboa mu yesia no ha several times this week kramasia Saturday yakra me say share na oba news fancy wono so asom sanso na bitisa na fio Bitrisanan. Yeah, deputy general secretary. Right? No, deputy spokesperson. Lawyer. Yes. Emma Mampani. So no so e boni dia ono koye presidential staffer. To ko Mampani atena ye. Sanso na mahunu eye na ya ajanto a. Na mahunu na ya ajanto a. Enra kura me ni share anim ha. Enra obeto me makeup na chese nkomo ne de. But anapay mi yan kan bisa na sane feeling it here. Abayi mu no abayi o. CJ ora enen beka sapa se sie de manusoki ni kakra na me pie so na me hu na ni mo ameche na brɛ o se me pie na mani twa no so meche na brɛ o sanso na ema no de ase ni nyina no na oye Joyce Bawa Moktarin Joyce abodwuma pa eno so enyi appointment aba na mema no de Professor Kwakuda so boafo Lali Gbevlo Latte Professor Francis Dodu set Emmanuel Tekpe musina bebe na no etepira Tekpe ewo finance ministry o mampani so me na advisor ewo na tena ye nti ho na okọ Stanley Dogbe Breyaje fans Stand Dogbe de Breyaje fans adwuma wa Ebano organization. I tell you honestly you can't take that away from Stan this is here the cooperation scene nti so nti ni kese hoyi woni yewra Julius Debra na ekwakodi dwuma nti no munyina imam congratulations why congratulations pa na de ma munyina momoni adwuma maso ni se wo momra emmeboa opani no okay eno ni asem no na mmeboa wo mampani mahama na won succeed ye hunu bi penya nipakuo bi atwa wo mampani bi hu hia ye agye ne boss ma ya kashi onte o minim se na edru ho na onti anase na penetrate de wo na wo mato no nuru papa ne ho de a ye kashi a onte masa foi meye sene na sa abusua no wo mo atie no we hope say enkodru ho se enkoyi a wo mo mpamu nka nkyere no wamuntu no fopa wamuntu no fopa se ya woni meje ye Julius Debra meje ni di pa ese de woso mo ye na ankwankwaye bia de nipa bi so mo hu na twemu no se ensakaye beba se je ti no na mame fa nkwa Ghanaian Times mu we bebo no tawtawe na poso se je wonso ba Ghanaian Times mu a ofankwa ekonsa wo kwan no se je abra CJ Jaika Ofanko ekonsa now Jaika Nyame hu ye mobo Lord have mercy abna the we are kwan no aye no nti ye betena we hu akosi da ben CJ ye betena kwa ade we hu akosi da ben adwumayefo no me hu say omgusu a omgusu wen CJ omgusu wen ehun say na sede na ye gidigidi ansa na ye beto aba no CJ enti saa na traffic me no kase no paya no so boy ko traffic ama sama traffic kwa kosi China mo ho twamua de ko enye easy enye wo bracket but I say afei na we free fia wo ba enkumu a dabi CJ sankoda ahun ti anu na da bokata e ka ho asem e wo ha se sadia ne o mekeka ko no ano ye den sadia enioma ekeka ko no ano ye den Ghanaian Times atwa emfoni ekwan no na emfutro sawo ba pa na ka na wutimu no ka na wutimu nya de ye kwa waroli wa hwehwe asije obeba bedu no na wadane obi a memoni din wuti hu ni oba bia fita mo amabodwe ne ade nyina nyiwa wo ikra de ne chese osama mfa ne ho
what you say enti eno na da obokrata yi eka ho asem ya wo eche se enka na de ye hwenim se sa kwan ya ye kan no fiti enka ekokuma se ekwantempo a aban ye se omo ye no route no ensia anase be fe no NCC ni ade no se no asa adwuma no eche se ye hunu so yehunu so kra yehunu so na eno no unse se sia me no ekasai no wo hwe resident engineer ye won sa won fanko road rehabilitation project no so a owura David Arthur na ehye wo mo ehye nim se enko si May 2025 de na ekwan no CJ na wo mawie eno ne de omo ka kye yen se kwankosi May 2025 no na ekwan no omo wie enti eho amane eda ha na wo hye emfoni a enti haide aha ne ya amasaman aha ya amasaman traffic a asie na ewo ha yi akwan so ba bia emfutrei age ho no nyina fa kye se ehefa sa wo ka ayi baby anyo baby anye dobro amasama shipontele wan eho nyina ekwan nye baby ye kakra no aye wo fi pokuase a wo be fa so a de akosi amasama no amasama kwanye sa amasama kromo de enfan say e free after fanko barrier ho de kofa donte anim ho de kofa pokuase interchange no ase de twem pokuase fisi junction ho de akoduru amasama hwa na ekwan eyire ti fiti amasama ho a wo di ko station no ekode ebeye enti May 2025 engineer dia maye no omo hwese CJ omo be yeso adwuma pepepe na yewra Gavin Kwame Agboja ono na eneyi oye roads and highways minister designator enra wakoye ne vetting twense marche bedwafie begina tum en CJ yete agina yenim se enyintubu ne de yaje tuma wie yaje tuma wie na eno na wa chese roto ne de omo de ba unsa yewra kasia to forcing ebeka so besande roto aba no sije ekoba se Adom kase ekokọ miamia wodo na roto ni bi woni ema na tonton waram so ye nije ho pa omo san famra na we no na yewra Agboja echiba ma yate ase se ba na eba sije ebe ye digitized system. I see. Inti ema yesa ye gina ho the 50 pesos meaning sisa ho okay twen kakra na ujimo ni ade so when ebe ye digitized system a enye se krabane na ebe gina betiti paper o anatije meboa enye paper semo eti weni krampo no so mutumi eye ne se de mo kan anka traffic sem krampo no emmam na waka zo kogyan akoton ade eti no so wo hope bi sa wo besan akwa kosedwa wo tobuto ho aba the board ma be koduru wo pa na pure water plantain chips rubber ni ade a esum ho no ma enye sem kuma abna kwa ne sanso be ka sa wugu na dwuma enye me na me gu adwuma no o se eye digital system no mo de ba. See your attest here. I digitize. No, and yes, delay when I came. Udru Honano. Say, coin am the best. And so card be na the best scanning or so I was scanning. Oh, no, Okono. It's I don't know much as a banner and Rasso, a jebo, US Mampany, Donald Trump, the 47th president of United States. And almost sign on America for one more in fact, one more dear money effect. She say, and no indoors. Yes, or share a mind penny for from George Bush, Bill Clinton, Joe Biden, and Obama Munina. Nefe, Sijena Eyefe, and it was a short ceremony, brief, just a very brief. Na she say be our day, but no Sijin Crawford Gujemu. Konfonsu gujempa sa enra ne de waka ate ase ne se ono bana oba no yade agenda sex a omo recognize e wo USA ye mienu oba ene bema enye bema opeso odane ba enye ba opeso odane bema obekọ baby krempo na ma washum na bema kata change na wo so wo so because wono wa ye confused wono wa wonim so ye ba na so ye bema eti no ya wode aba ne chese no ade enye abasobode wajibi pa CJ wajibi na pino so de akire senka metie na manyem na mese me wo na ne emoy na me de akọhye US ho me wo ye na me ba no citizen no ni nyina no ehihye bi a wode eba wo beyi ni nyina de afi ho nom ni nyina akeka ho bi
Enti no hwe na se wonyam na ebre na yaso akontem see what I say ansa na samre ne nyina aba but mema yen confuse enra no oka say sex a omo be recognize eyem oba ne bema but enra no wan si gina ye anka say watwa obema ne bema wori na so oba ne oba wori sije enra no wan si gina ye anka but ye koyenim say ne nyina na eyemra eno mo de be ye adwuma enti no bia hihye nyina wie duru na eba so a eho amane ne beba Ghanaian Times the bokata emu amane eno no na mamemfa wo enko the business analyst mu se je won say Yera Haruna Idrisu education minister designate enra okopie mu ewo mrase jafie and it was so interesting mamentia minority leader Alexander Fenyo Makin babia obi ametia as a veti mu de wuji udin pa afenyo ginidin pa ba ni nyina ye eto da bia ne hutumi enkrofo ahini na wonam ha ne wayi post obi crossing ka be kra media for ka yenya live ne fa yenya fa because that's yati akoma kakra but adwuma na yesa omo breso no ebi muso ye ne se ya so ati ase na yenkoyem na enra se de obi sa Yera Haruna Idrisu twi onabo na etisen osaye oso te hefa no oboba bi ote ho baby just it was so interesting but ni nyina na chi no unsa aban yi ehye Ghana for bobra no mo position se wo mo be hye se obi bia obenya kwanya wokọ suapon mu usika wose utua edi remu no eya ban de no wo mo ebetua bebre na akwa wo makasa tuo musika adom kase ye ye story na wo mo kasa wo di aban no ho ya sanse bo so ko mo ka chese wo mo ba ye na no wo mo de be ye adwuma eno na Yera Haruna Idrisu echese wo mo de sika to ma wo bia wotua dada no musa be kan refund ne chese wo be san de sika no ama wo eno ewo hasei roto so mo ebeko ebe digitalize no Yera Kwame Abuja asem yi edaha na watwi mu so mo se yesi no ebe jane na so benya hoden esansa wo hwemu a last week no yesesidi no etiko fom pa hoden ne kofom na so bibia wiedru no wo mo echese eba abegina ne na so na wotwi mu eno ene de business analyst ede ba wosaka wo behunu ba bia afi etwa na wotwi etwa mu no na enenam ne ba bia aba abegina eno eda nchen so a mame enfa wo enko the New Republic da bokrata ni mu Kofi ebi wo kire ho ana the New Republic anopai de ba ye nyina ni oh sa eno so na ebo amane ewo hai na omo kyese Yera Kennedy Japan na okana no masem wose Kennedy Japan confesses wose Yera Mahama enkudim dia wadi no de fa hodie na abre oman Ghana woda bokata yi ne fa etoso enan na mame enko no na afi me mo honom ne tew ma pepepe na me nkomanim enti wo sha say ya kanemra se bedwane na wasen Central Kennedy ohene Japan na wode atudwa ese ahoto ne enframa efa Ghana fo ehom ebra MPP edi enkuguo ewa afi etwa mu abatonim no we no eye ne no kra ya wo chese oka isansa ase na eyawde ewo mu bebre na kuma koso ene ade nti de esi ye ne de bae ne de ahoto na ebre Ghana fo saka obehunu ne nyina so bebre yode kasa ensem yim na eno dan chenso omo echese asemu omo chese omo mpane kufuado ne baba baako ne mama ne baako eno omo chese ene kade o se yeso no ene cheye na enkonya ene computers nyina no yeto aba no wie ne nyina yere apra ne nyina free office ho ase wo kle ho ma ana na sane kle nje enkande nkofanya ho uduru ho na bia no na when I was the New Republic ne fa etosumi enum na omo hechese mama story no Jankroma Akufuado omampani dada na nado dan Akufuado ne baba eno mo cheze se no ba bia no ye adwuma no omo so kwa won se ya ahwe ni won mo sije kan no na e kan director e wo creative arts agency eno mo chese wasese bibia e de free won mo enkonwa o computer so bibia wasesa e de free won chese abato no ko na wie ya MPP edi entwe no eno so asa ne mani nyina efiri won ma wo hwe na che kwankron pa wo hu no omo sa say wo ni Ghana kra we no ne de omo ka omo je say wo ni Ghana kra na eno ena da wakate e bo amane nti etemo no e wo ha onsaka na wakenkan mu ama mesije den saka na no pay de na mamefa pay 2 he yanso e de waso mo chese
Yira kane chief executive officer ya na Ghana Investment Promotion Center GIPC Reginald Yofi Grant and now abeto dwa ese we de corporate scandal pa and na financial recklessness ne nyina ene se womo se de abeto dwa no ene se wo de sika 50 million cedis we no debt car wodi eja hono no 50 million cedis na wodi eja chire wo mo honom no ebomo amane eche the New Republic the bokrata no ene se wo hye se de ye kan ya wo mo keka sa hwe ya no no krempo no waka ne nasin kruma nti wo se hwehwemu ni ade ekoso pepepe ntentema ni manimu ya na se de wo se wo mo de to no wo mo enfanto ansa na enioma age ensemo the bokrata hodo e ba ye CJ eni mu amane a ebeto dwa no ena mabo bi so ama wonom na